Neka je sretan 21. maj, dan crnogorske nezavisnosti. Neka je blagosloven praznik crnogorskih svetitelja koji se danas proslavlja. U ime Crnogorske pravoslavne crkve vas pozdravljam sa porukom da je vječna Crna Gora. Ta zemlja koju su stvarali naši preci, koja je bila vjekovima slobodna, sretna i koja je dala mnoge žrtve za slobodu ne samo Crne Gore, nego i čitave Evrope. Treba da budemo ponosni što smo sinovi ove divne i blagoslovene zemlje, da je svuda nosimo u svojim srcima, da se borimo za nju na pravi način, a da svoj patriotizam i ljubav prema njoj iskazujemo tako što ćemo poštovati njene zakone, tako što ćemo je čuvati, tako što ćemo svakog njenog stanovnika prihvatati i svakoga koje voli prihvatati kao svoga brata. Neka bi Gospod Bog i crnogorski svetitelji uvijek čuvali Crnu Goru i bili joj na pomoći. Neka Gospod Bog blagoslovi Crnu Goru, neka je vječna i neka je sretna.